Portland. Manje mina oyingangishaya ngama Portland. Ngiyangithanda. Ah, bafata sahamba isikhwama. Benzele uzonemukela ngothando nangenhlonipho nezimu Afrika niyezwa. Ngizonemukela emzini kamkhulu ubaba umkhulu uPhosa kwenyathi ozala ubaba umkhulu ngonyedla umdoko ozala ubaba uPhosa kwenyathi ukushishiliza. Nokuthi ngizomkhombisa abafowethu ukuthi cha nakho lapha engilahla khona ihlangu. Uma sengikhathele ngiphuma ngixosha izizwe ngishaba bhemu bese ngibuya ngilahla ihlangu khona la nanti lawana lami ngapha eceleni ngiyabona umuzi umisa kwesishiko sinjalo lesishiko sihle noma sibi siyangikhaza bafowethu bekuyilapho nje bafowethu ngihloniphe ngiphinde ngithulise igqoko ngiyemukele abahlonishwa bakhona ngicela ungaba mention ngamagama bonke abahlonishwa bakhona abasuka kwezepolitiki kuzoba obaba kuzoba abasakazi uNtshathu uGodo ngobe ngicela sondele khawula kithi sifaka abantu abafanayo bafowethu isacela nishaya ihlombe elikhulu nishayele nawo umkhaya lapha kaMandlakazi isacela ukubonisa abaphezulu abamthandayo uNtshatha bathi Tjatha wona Godo ngiyabonga kakhulu bafethu uthando ngiyabonga kubahlonishwa bambonke ngisazohamba ngibaqhawula ngibamukela ekhaya ebese sikhipha inyama ngeyithebe ebese siyadla ngoba kuyabusa emdletsheni Andese ikalele mina yebo senzile ithumbu nje yebo kodwa bafethu ngaphambi kokuba ngehle stage ngisawufaka imvunulo bese ngiqhamuka ngizoshayela ingoma i-hour lonke stress vele i-changing room yami nazi yanilawulabi ngizofika nombono omncane la bafowethu unomlayezo obalulekile kakhulu engifisa ukusha senginyamukelile ekhaya bafowethu ngifisa ukukhuza umkhuba omubi engubona wenzeka eNingizimu Afrika ngiyangizwa ngithi ngaphambi kokuba ngikhuze ngizoqala ngixolisele omunye wabafowethu okhona la kuMaskandi ohlukanisa unyaka ukhuzana ngiyamxolisela kumina bafowethu yezwa Angimxoleli kanti zezimbi mina nibuze bani ngoba mina ngenhliziyo enhle ngiyaxolela naba lo ngizwe nje okay ngelungelo ngoba nimxoleli futhi ngicabanga ukuthi ke uyena ofanele axolise kimi enzeni axolise kuphi emdletsheni axolise kuphi ngokuthi wenzeni hayi cha bafowethu niyangazi ukuthi ngumuntu esisoka angithoka kakhulu iwawawo bengimxolisela naye futhi ngiyafisa ukuthi axolise kwiNingizimu Afrika yonke ngoba yonke isemdletsheni awubheka abantu bangakanani nazi imoto engena neyibona isangena ezinye ngithi ngiyabona ngicela nimxolele bafowethu angazi ukuthi woneni kimi kodwa ngicela nimxolele noma benzeni okay ebese bafowethu ngikhuza umkhubo omumbi engubone wenziwa niwenza bafowethu ngiyazi ukuthi izinhliziyo iziyayiphakela kodwa lo mkhuba
njengoba lana wekani wokuthinisela ingowode ngifuna ukunemba istage ngicela abaphethe unqamuke niyezwa njengoba ngingumholi mina ngipublic figure into engiyikhulumayo abantu bayayenza into engiyithandayo abantu bayayithanda into engayifuna abantu banjani into engayifuna abantu banjani ngapha into engayithandi mina abantu banjani ngiyacela ke bafowethu ukuthi sihloniphe lapha na enaniphosa khona amakani bawukhona abahlonishwa babuntulo babungwezi okuyibona abasiqashayo ngoba nibona sivusa imizi yobaba nje ngicela ukuthi inhlonipho phambili bafowethu niyezwa ngicela lapha niphathe kahle nakweminye imicimbi manisuka la endletsheni bengizolukhuza ngithi ngicela nimxolele ebese bafowethu naye futhi kumele axolise kimi akukho ukuthi kumele kwenzeke ngoba asikaze sixabane napho bhuti abakhona asikaze sixabane futhi asilingani ke nje nangamanje lokhu okwenzeke namhlanje kuyakhombisa abaholi bamabala ngicabanga ukuthi laba abasiqashayo akaze ngicela uxhaso kubona asixhasiwe uma nibona kunjena nje bafowethu ngithathe yona imali abangiqasha ngayo ukuthi bafowethu ngihlanganise nabafowethu emndenini nosomabhizinisi bendawo siyanenzela lento enhle kangaka akuholwa lapha asixhasiwe lokho esikwenzile sikwenze ngothando ngiyafisa ukuthi abaholi ngingababhaleli iproposal nasi niyayibona manifuna abantu mina ngiphethe abantu uzoletha abantu kuwena ukuthi ufunani mawuthi usopolitiki ufuna abantu woza kimi akube yiniyanika siyekela ukujika ngoba manje niyazi ukuthi ngicela asiphelisa umbiko kamelisha